Zdravo, z vami Pungi Master Gaming. Danes sem se odločil, da poslujem en vlog, ko gremo v Slovenj Gradec, tako da se vidimo, ko bomo v Slovenj Gradcu. Adijo. Evo ga, zdaj smo v Slovenj Gradcu. Ful je mrzlo, tu so ni teh snega. Vidite? Slova ni tako velik. Na avto, no se vidi, da je. Led. Zdaj tam naš avto kuče tam mama, tako da malo je zmrzlo. Ko smo ga pustili, tukaj je bilo prej snega, gre pri nas ga je ene 30 cm, tako da tukaj je ene 10, ni tako velik. Se vidimo, ko gremo v trgovino. Čau! Evo ga, zdaj gremo doma. Kifa je, -6. Ni tako mrzlo, se vidimo, ko pridem doma. Adijo. Invalidi, pokličite na pomoč. O ne. Ajde. Evo ga, doma smo. No, zdaj pa da vam pokažem, koliko je tu snega. Tu je snega tako ene 30 cm. Vidite? Dole ga je bilo pa ene 20. Tako da to je veliko več snega, ko pa tam. Evo ga, te pa gremo vet. Evo ga, in zdaj za konec vloga še en bottle flip. Yeah! Yeah! Te male flaše so ful fajne. Kupite si. Imam pa še, ne vem kje. No, upam, da ste uživali v tem vlogu. Lajkajte video, če ste novi, se subscribite. Se vidimo v naslednjem vlogu, ali gaming video, kam že delo, ne vem. Bom naredil jutri še kak vlog. Zato nam šlo na kope, če veste, kje je to. Tako da, upam, da ste uživali. Se vidimo v naslednjem videu. Čau. Peace out.